Om Swastiastu, wali malih sareng Ngurah Heri Channel, wantah channel pendidikan. Raina mangkin sedereng titiang maktayang materi lugrayang titiang nyenayang angge dumun. Wastan titiang wantah I Gusti Ngurah Heri Mulyartana pinake penyuluh basa Bali sane poleh amongan ring Desa Wanegiri. Ring rainane puniki titiang jagi latarang indik Satwa Bali. Jadi astun ring video sane dumun sampun kebaktayang indik lianan ring Satwa Bali. Video puniki jagin latarang pertama indik tegas satwa, napi nike tegas Satwa Bali, kaping kalih ceciren Satwa Bali, kaping 3 kawigunan Satwa Bali, kaping 4 iriki wantah soroh-soroh Satwa Baline. Inggih sane mangkin ngiring piarsayang ring penlataran pertama indik tegas Satwa Bali punika. Manut ring buku antara, maosang satwa inggih punika cerita rakyat. Sane wangun nyane lisan lan durung keuningin sang sane ngawi. Yening selehin malih daweg sane dumunan, satwa punika kaanggen piranti melile cita. Tiosan ring punika, satwa presida ngaturang pikenoh sane becik lan patut kaanggen dasar meparilaksana ring serahina-rahina. Dados nyane, satwa punika meduwe kawigunan sane luwih. Tiosan ring punika wenten sane ngartiang satwa kadi puniki. Satwa inggih punika soroh cerita sane merupa satwa sane wenten ring sejeroning rakyat Bali sampun ketah duk ilu ring pekraman. Nenten medaging pesengan utawi aran pengawi, pengarang atau penulis. Satwa puniki nenten keuningin utawi ten kejanten ipidan kekaryanin. Satwa puniki taler kesengguh dongeng, taler kaparinama folklor, folktale, satwa parejana utawi cerita rakyat. Nike napi sane mewasta satwa utawi tegas Satwa Bali. Kelanturang iriki ceciren Satwa Bali utawi ciri-ciri Satwa Bali. Ceciren Satwa Bali rikala mesatwa ring alilalite inggih punika. Sane pertama pesengan, adan utawi nama sang pengawi nenten keuningin utawi keengkebang, nenten keunggahang kinten utawi anonim. Dadosne akehan satwa-satwa Bali nika nenten medaging pengarang. Minekadi satwa iblog nika sapesira sane ngarianin nenten keunggahang irike. Kaping kalih meduwe unteng satwa sane patut rereh suksmanyane. Wenten rike satwa mekulit utawi makna tersirat. Sekadi pendidikan, piteket, pitutur, filsafat, agama, sosial, miwah sane lianan. Kaping 3 nganggen kruna pemahbah. Sekadi niki pemahbahnyane. Ada kone tuturan satwa. Madan ikene genten nggih nika pemahbahne utawi awal satwanya. Sane kaping kalih riki ada kone orah-orahan satwa. Nah nika kruna-kruna pemahbahne ring ceciren satwa. Kaping 4 nganggen kruna lantas, laut,
suwud keto, sube keto, pemuput. Nah niki ring pemuput sane paling becik nggih. Gua malingkud satwa bawa sube suwud. Nah nike nganggen krune-krune sekadi nike. Kaping 5 yan kesatuayang wenten krune penyambung maan. Nah niki krune penyambung niki biasane nike keucapang oleh sane ke ajak mesatue kinten. Minekadi irerame mesatue ane mesaut panakne riki maan kinten nggih. Kaping 6 teges sane kesinahyang utawi unteng satue tema sane patut katulad indik pendidikan budi pekerti. Tate laksana parisolah manah cinta kasih miwah sane lianan nggih. Dadosne akehan satwa-satwa Bali nike medaging makna utawi ampura medaging tema nggih ke pendidikan budi pekerti. Akehan medaging tentang utawi indik pendidikan budi pekerti kinten. Kelanturang mangkin napike kewigunan satwa Bali punike. Mewali niki ring buku antare nggih. Maosang satwa maduwe kawigunan sekadi numbuhang sesawangan utawi imajinasi. Lan deragragan utawi daya fantasiana ngelimbakang parisolah sane urati lan jemet. Presida minayang parisolah sane becik lan sane patut katulad. Miwah maduwe rasa bakti lan andel ring pedewekan muah solah sane becik majeng ring pare anome. Dadosne riki ada alit presida melajah sane becik. Cen solah ane luwung, cen solah ane jelek kinten. Riki taler ring buku swastika maosang riki ring pepelajahan satwa Bali punika sisia presida uning ring sajeroning kawigunan satwa pinake tetuladan ring kahuripan sekadi kawigunan ring kahanan pendidikan, kawigunan ring kahanan religius, kawigunan ring kahanan sosial, miwah kawigunan ring kahanan bebanyolan kinten nggih. Dadosne niki pateh sekadi ring buku antare presida ali-alite riki uning napi kawigunan satwa satwa punika kinten nggih. Kelanturang iriki sane penguntat nggih soroh-soroh satwa Bali atau jenis-jenis satwa Bali. Satwa-satwa ring Bali kepah dados 7 soroh inggih punika. Yang nggih satwa Bali yang ada di Bali itu dibagi menjadi 7 jenis, yaitu pertama iriki satwa sami soroh buron utawi binatang. Berarti satwa di sini adalah semua yang pemerannya itu adalah binatang gitu nggih. Utawi disebut dengan fabel. Contohnya di sini adalah satwa sang lutung teken sang kekue. Iempas teken iangse, icicing teken ikambing. Kaping kalih satwa buron miwah manusia. Nah iriki dadosne ring satwa puniki cecirene wantah wenten boburon pemerannyane wenten manusia kinten nggih. Umpamene riki wenten cuk-cuk kuning, tantri kamandake, miwah nidyah tantri. Kaping 3 iriki wenten satwa manusia miwah manusia. Nah niki sampun ketah nggih. Contohnyane pan balang tamak, ibelog, pan ketumpit kinten nggih. Kelanturang riki sane kaping 4 wenten soroh satwa Bali dewa miwah manusia. Niki dadosne pemerannyane wenten dados dewa miwah manusia kinten nggih. Contoh satwa sane nganutin niki I Bintang Lare, I Sigir Jatme tu
isigir jadme tuah asibak ngenten nggih ampura penguntane Riki Rajapala. Larosne nike contoh satwa-satwa sane wonten ring dewa miwah manusia. Sane kaping 4 niriki wonten satwa dewa miwah raksasa. Nah niki ampun kedah daler ring kenten ring alit-alite wonten satwa Nituwung Kuning. Kelanturang malih satwa dewa miwah buron. Nah niki umpamine Riki contoh satwane Nidyah Tantri miwah Tantri Kamandala ngenten nggih. Sane panguntat iriki wonten satwa manusia dewa miwah buron. Nah niki contoh satwanyane wantah Cupak Gerantang lan Bawang Teken Kesuna. Inggih wantah asapunika titiang maktayang video puniki sane memateri indeks satwa Bali sinampura peng banget ritatkalaning wonten keiwangan miwah kekirangan. Elingang taler subscribe, komen, miwah like nggih. YouTube puniki dumugi presida mawiguna tur ngelimbak ring YouTube sami. Nggih titiang make panguntat puputang antuk Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Om.